Assalamu alaikum, hurmatlı bizning kanalın görüşçüleri. Mal çarba görüşçüler, salamatsızlar mı? Bugün 19 oktyabr 2024 yıl Bishkek şahri Prigradniy mal bazarına geldik. Xuday buyursa sizlerge қолдан келишинче тартып көргөзүп беребиz. Sizler kanalga bajıraytып лайктан басып тырс кирип көрүңүздөр. 4 yaş buka 267'ge 267'ge ketiptir mына. Şu buka satılıptır he. Он продан. 267 тысяч сомов. Мына достор, курс 85 4'ten болуп атат. Чак бересиздер. 267 миңге кетиптир. Достор, анда уй базарды көргөзүп беребиз. Ассаламу алейкум байке. Кандайсыз? Уй сиздикиби? Жок, сиздики эмес, сиздики эмес, э? Булчу. Булада сиздики эмес, кыскасы. Жакшы. Жо, элдер көрөт да байке. Сиз келдиңиз базарга, келбегендер көрөт да. Ассаламу алейкум байке. Кандайсыз? Торпогу мененби? Жок, сиздики эмеспи? Бирөөдүн карап турасызбы? Бирөөдүн кармап туруптур. Уй канча болду байке? Сатабыз байке. Канча баасы? 68 саамбы? Канча литр сүт берет? 10 litrga чейин. 10 litrге чейин берет. Жакшы. 68 ми? Сода болуп атабы? Жок, жок. Боло элеге? Сода боло эле экен туугандар. Көрөлүчү. Чоң үйдү көрдүңүздөрбү? Охо. Могу үй кимдики? Ассаламу алейкум жигиттер. Билбейсизби? Ээси. Ээсин билбейсизби? Жок. Onu satın, bunu satın. Ээлери жокко. Байке, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Өзүм байкеп турган турбайбы эле? Кандайсыз? Ден соолуктарыңыз? Кайсы уйлар сиздики? 65. Бул уйлар 65. Болуш, э? 68. Бул бирди туган, мына. Бул 3'tü туган. Боз иш, э? Тиги 3 ай боз кунажында. 61? Болуш 60 канча? 61 миң мына. Болушу 61 миң дейт. Кайсы чоң? Могу же наркыбы? Торпогу мененби? Жок, Өзү канча дейсиз? 185. 185 мынакей чоң үй. Турат мына жерде мынакей. Ушул үй 185 миң деп атат. Канча литр сүт берет байке? 20-25. Тетиги дагы? Могу чоң үй дедим. Кимдики чоң үй? Чоң өшмөдү. Басы сурап көрүңчү. 185 деп муну айтып атабы, тигини айтып атабы байке. Сурап келем деп кетти азыр. Күтө туралы. Туугандар, бул эмес экен, кечиресиздер. Могу чоң үй 185 экен мына. Чоң үй. Канчанчы туулуптур бул чоң үй экен? 3-чү туулуптур, э? Бойлуу. Бой 180. Ой, чоң экен аябай. 175ке берем дейби? 175ке. Номер айтыңыз эми? 503. 503. Жок, 0500. 0500 туугандар. 53. 0503. Рахмат байке. Ушундай. Канча экен баасы мун? Байке? 130 миң. Торпогу мененби? Oo, bukası mı? Букасы менен 130 миң. Канча литр сүт берет? 15 литр. 15 plus. 15 плюс. Канча торпогу бул? Üçüncü. 3-чү, туугандар. Gelin de yan takip koy. Келин тартаңыз. YouTube'га номер айтасызбы? Барбы дагы сатылат турган? Жок. Айттым эрим. Мейлен. Торпок эркек экен, э? Эркек. Сода болдубу анда? Бир көрүүчүлөргө айтың, канчага чейин чыкты? Баасы. 112 geçecek. 112 миңге. Мына эки көрүш музосу менен 112 миңге чыгыптыр, бербептир. Туугандар. Могу уйлар кимдики экен байке? Ассаламу алейкум. Баасын айтып койсу, кунажындын, чоң кунаж. Могу канча баасы? Могу ала. 110 миң туруп атыптыр. Саамбы? Канча литр сүт берет? 8-9 литр, 10 литр кунажын. Галштинский порода. Ийип атат сүтү. Жакшы. Так, туугандар, эми кете беребиз, алдын карап. Байке, ассаламу алейкум. Канча музосу менен ой? Кимдики?
Esi yok bu. Seninki? 115 ming so'rayaptim ben. Urg'achi o'tirpoq. Qancha litr süt var? Beret. 8 litr beredi. 115 ming so'rayapsың. Soda oldu? Qanchaga chiqdi? 105 ga. 105 mingga chiqibdir. Bular qanchadan ekovi? No ekovi? Yo'q, narxi. Ha, narxi bilan. Bular бағалар qanchadan? 95dan. 95 mingdan, mana tuğanlar 95 mingdan. Buniki nima uy, birov arqi. Bular qanchanchisini tuğanlar, negiz tuğan? 4 tuğan. Az süt sağında. Qancha litrdan beradi? Bilmem, ertaroq bilmetket. Ha, bu baydı. Var hazır. Dani hazır veremez. Hazır salsa 6 litr süt var. 6 litr sütü var ekan tuğanlar. Nomerini aytasizmi qiziqanlarga? Ayt, no, uydun torpog'i menen. Mana bu 2 uy. Aytay nomeringni. 708 708 97 97 07 07 97. Qayerda olasizmi bozordan keyin? Nima deydi? Shu Aqpatada. Aqpatada ekan. Rahmat, Bishkek shahri. Cho'ng rahmat. Aqpatada olam deydi. Yaxshi uylar ko'rinmaydi, tuğanlar ham. Qo'ldan kelishincha bunday. Ko'rgazib berib o'tamiz. Arı jaqdan ko'rilch. 120 mingdan ne? Bular ne paroda bayka? Assalomu alaykum. Aytib qo'yingchi bir parodalarni. Bilmaysan? Simental. Hozirgi uchida sami je bo'g'is bu. Bo'g'is. 120 mingdan ne? Qancha bosh bor sizda? Ko'lami. Qaysi eko? Mo eko, Buna kel. Shu eko. Bulda bo'g'is. Mana 120 mingdan. Mana bir o'zi. Bular qanchanchi ichinde? 3-chi, 4-chi. Nomeringizni aytasizmi? Qiziqqanlar aytmaysiz. Ma'qul, rahmat. Nomer aytilmaydi ekan. Maqta bir uy, ala uy turadi. Aka, assalomu alaykum. Qandaysiz? Bu uy qanchanchini tug'an? Bu ekini tuğan. Ekini tug'an. 10 litr sütü var abi. 10 litr sütü var. 4 emchekdan ishtaydi. 4 tane işte. 4 ishtaydi. 10 litr sütü. Bahası 80 ming. Jo'ndu ekan bahası. 80 ming. Soda oldu onan bayka bugun. Soda çok iyi. Bo'laylik, he? Hem bo'ladi. Ma'qul, sodangiz bersin, he? 80 ming deydi. Mana. Jelni ko'rdingizmi? Surata qo'jalach. Ekini tug'an uy dedi. O anasını elma olsa. Ko'ringizlar. Mana uyni ko'rilchi, yesi bor ekan. Aka, assalomu alaykum. Qandaysiz? Siznikimi bu uy? Kimniki ekan? Ya. 120 ming so'rayotgan 1.12 deydi. 120 ming deyaptir, 1.12 ekan, biroq yo'q ekan. Esi. Mana to'qol uyni ko'rilchi. Akalar, assalomu alaykum. Mana to'qol uy kimga qaraydi? Sizniki qandaysiz? Bu ma'lumot berib qo'yingchi, bu qanchanchini tug'an? Ha, muzosi da var mı? Ha, mana muzosi erkekmi? Muzosi erkek. Voy, muzosi erkek. 18 litr sütü var. Mana jelin ko'rgazib beraymi? 18 litr sütü var. To'qol ekan. He? Ba'zi qancha ekan? Ba'zi 190 ming so'm so'rayotasiz, torpog'i bilan. Torpoq erkek urg'achi u. Erkek. Mana erkek tug'anda, mana torpog'i. Mana ikki to'qol. Yeyotadi. Men uyda shu balani qilgan. Bu qancha? Bas. 135. Bu qanchanchi torpog'i? İkincisi. Bu ikkinchisi ekan. Ikkinchi torpog'i ekan. Cho'ng uy ekan bo'ldilar-chi. Ko'ringizlar. Qancha litr süt beradi? Ya. Ondan uyda beradi deydi. Жаңы tuğup tur. Buna muzoz. Жаңы emistim deydi muzoz. 135 dedin ha? Buna qiziqqanlarga nomerini aytaymi? Ketadi qo'yib ket. Ha, ma'qulandi. Nomer aytib aytgan. Hozir ketadi deydi, do'stlar. Assalomu alaykum akalar. Bu uylar kimniki ekan? Esi. Qandaysiz aka? Ma'lumot berib qo'yingchi mana ko'ruvchilarga. Ne paroda? Şivits, taza ekan, biroq. Emcheklerini tartamiz. Ha, tartamiz. Barini siz ma'lumot beraverasiz. 4 emchekdan ishtaymi? Garantiya. Garantiya. 4 emchekdan ishtaydi. 2 ay bo'z. 2 ay bo'z. Qanchanchini tuğdu ushul? 3-chisini to'ydi. 3-chisini to'ydi, he? Qancha litr sütü var? Hozir 2 ay bo'zunda 20 litrga garantiya. Hozir 20 litrga garantiya deydi baykan bunaki. Atak 30 beradi ekan, mana. Shvits deydi.
Baasıçı? Baası 175 mi? 175 bin. Kança baş var sizde? Arkadan sizdeki? Yok, uşul. Bir elli. 175 bin. Kızıkkanlarga nomerinizi aytasız mı? 502 0502 05 05 96 96 16. 16. Şu WhatsApp. Tolga WhatsApp var eken, tuğanlar şuga çağırın WhatsApp arkылуу söylesеңizdер болот. Alam деген bir tuğanlar bolsa mına. Таза Швейц деп атат байке. Рахмат байке. Саудаңызды берсин. Мына ушундай болду. Могу кимдики экен? Билбейсизби? Сиздики? Ассаламу алейкум. Могу канчанчы туган, бир маалымат берип коюңузчу көрүүчүлөргө. 3-чү туут, 7 ай боз. 170 миң, 170 миң. Канча литр süt берет? 14 азыр берет. 4 эмчектен иштейби? Мына тугандар 4 эмчектен иштейт экен. Кызыккандарга номер айтасызбы? Кайсы? Алабы? Чёрный пёстрый да сиздики экен да? Мына чёрный пёстрый да бар экен, байкемде. Тугандар мынакей. Азыр саамбы? 1 туут, 10 күндө туйт. 10 күндө туйт. Бооз экен, мына. Бойлуу экен. Bunun baasıçı? 200 ming. Kızıkkanlarga nomerçi? 0556 20 87 88 Şu nomerlerge baylanışıp mına 2 uy boyunca malumat alsanızlar bolot. Pazardan keyin qaysi rayonda bolosiz? Şu yerde, prigradında. Rahmat bayke. Bu uylar kimden bayke? Sizdiki mi? Esi yok. Torpaq menen turat, esi yok eken, tuğandar. Tak. Uylar bitip kaldı. Assalamu alaikum tuğan. Kandayız? Yaşın aytınçı malumat verip. Sizni tartpay malumat verin. Kança yaş? 3 asy. Kayaktın atı? Arlovka. Российский кен эме? Tüy Rusya o. Ha. Arlovkanıkı. Gemin. Ha, geminde Arlovka. 200 sıra otam. 200 sıra atas. Ulağı üyürü? Var. Boyu kança çıkat? 1.60'dan ödü. 1.60'dan öy dedi. Soda boldu mu bayke? Elpek. 170 beri atacağız. 170 min. Ana bastırınız. Takaga turat dedi. Buna. Gördünüzler mi? 170 minge berip heptir. Buna tuğandar. Oh. Rezvi eken he, rezvi. Aytınız. 0700 0700 177 177 916. 916. Keminde eken de kıskazı. Arlovsk. Kemin Arlov ayılından eken de. Buna tuğandar. Rahmat. 170 min. Özünüz kança sura atasız? 200 sura attım da. Жылкы базарга да өтөбүз туганда, кечиресиз. Так, мен уйду тартып аттым эле да. Мен уйду тартып коюнчу, ээси ким экен? Айке кандайсыз? Сүт ийип атат го чиркин, Ой, саап атат. Канчанчы туган бул? 4'lü tuğan. 4, 4 же 3. 4-чү туйт. Канча литр сүт берет? 15 beri 15 берип атат. Баасычы уйдун? 120 atağız. 120 миң сом сурап атат мынакей. Номер айтасызбы? 0508 86 87 86. Мына ушул номерлерге байланышып уй боюнча маалымат аласыздар. 5 ay boz. 5 ай бооз. Дагы сүт берет азыр, а? Evet, beri atağız. Süt берип атат, 15 литр берип атат. Макул байкелер, содаңыздарды берсин. Жакшы. Новый кимдики экен, новый? Туугандар, ассаламу алейкум. Новый кимдики экен? Узосу менен. Сиздики? Кандайсыз? Байке, көрүүчүлөргө бир маалымат берип коюңчу. Канчанчы музосу бул? 4-чү музосу, чоң уй экен да? Канча литр сүт берет? 23-25 литр сүт берет экен, мына достор. Баасычы байке? 180 миң сом. Бирөө эле бар да сизде? Бирөө эле бар экен, 180 миң. Эркек экен да торпогу? Сода болдубу байке? Болуп атат. Болуп атат, Эме айтасызбы номер? Кызыккандарга. 71 менен 0771 46 33 37 мына ушул уй ээси, уйдун ээси, но торпогу эркек. Мына уй. Макул байке. Мына ушундай базар. Сурагандар көп эле. Кандай иштериңиз жакшы байке? Болот атабы? Сементалдар тизип коюсуз го? Канча баш бар? 16 baş var. 16 баш бар, Тээ кызылдан баштап бияка чейин 16 баш. Жаштарычы, жаштары? Yaşlar 1,5 yaşlık. 1,5 жаштыктар, At korumu. Ат корумга экен, мынакей. Ат корумга байлагандар болсо, мына көрүңүздөр мынакей. Сементалдар экен, мынакей 2-3 башка калыштын окшойт. Токолу да бар экен.
Bağısıçı, bağısı jakыныраак. 90'dan surap atabыз. 90'dan surap atasiz түшүп бересиз, э? Номериңизди айтыңыз кызыккандарга. 501 0501 15 50 84. 15 50 84. Şu номерлерге байланышып, букалар боюнча маалымат алсаңыздар болот туганда. Базардан кийин каякта болосуз? Кайсы болосуз? Ленинскийде, мына Ленинскийде. Өткөн базарлардан да тартканбыз. Ленинскийде болот экен. 75'ten. Bular sağımı ce? Kunacı ne bu la? 75 bin kendine. Arkıçı uy. Boy bolsa 55 bin. 55 bin. Sonlu iken bro. Galıştın. Sağımı? 6-7 litre süt veredi. 55 bin. Kançan tuğan bul? Köp tuğu koydur he? 6-7'ni tuğu. 6-7'ni tuğan dedi. Soda oldu ona bayka? Ya. 52 bin. Üşkırıp atat koy üşkırıp. Жақсы. Kunacının usta жақсы eкен, he? Kunacın. Kunacın kança son boldu soda? 70 bin oldu. 70 bin boldudur. Maqul, rahmat bayke. 70 bin boldudur da. Buluy. Aldınız mı bayke? Kança kaldı? 40 binge alıptır mı? Kunacın mı? Buka. Kunacın 40 binge alıptır. Buyursun. 40 binge. Bular 60'tan boldudur mu? Realdi bağlar 60'tan. Bayke assalamu alaikum. Ular kimdiki eken? Satып алышты ғой. Ha, aldı be. Kançadan aldı eken bilbeysiz mi? Bilbeysiz, alıptır da. Kıskazı. Kunacın kança bayke? Bağısını aytmaçı? 60 bin deydi. Жақсы. Kunacın 60 bin. Bukalardı görgece vereli mi? Bukalardı. Ötküteyin. Dostlar. Bazarda görüңүздөр. Kançadan bayka uyların bağısı? Aytıp koyasız mı? 50, 60. 50 bin, 60 bin. Rahmat. 50 bin, 60 bin deydi. Dostlar. Navukan görüyoruz. Soda oluvattı bu. Kança oluvattı bayka? Suru atasız. 70. Kança verip koydunuz bayka? 65 bin verdim. 65 bin berdi tuğanlar. 70 bin, 65 bin berdi. Bu kanı görüp alın. Narından ne? Kança yaş? 2 yaş. Bu satmaya tatmağa ya. Satmaya da satın. Koşsaz satat da koşsaz. İçine koş gerek de ıldığı kıla verbesten. Tıkanlarga da. De oylayayım da özüm. Bayke assalamu alaikum. Yok sizdi tartmayın. Bu kanısı tartam. Sonun bu kanı karmağıp durup atasız. 83 bini tokol eken. Жақсы. Soda oldu. Kança kaç? 75'ke berbeptir. Yaşıçı? 1,5 yaş. Yok sizdi tartmayın mitakdeleçi. Motor bu kanı tartam da. Makul sodanızlar olsun. Tak tuğanlar. Muhafta kap kara angustar turat buniki. Gördünüzler mi? Azı surak böleç. Tuğan, kimdiki angustar? Tiyaktiki be? Bayke, assalamu alaikum, sizdiki bular? Bağlarını aytıp koyunca? 120 bin sondan. Kap kara, müyüz var eken bro, anguz emez eken. 120 bin deyip bunu. Anguz eken de oylaptır. Kança baş var bayke sizdiki? 9 baş. 120 binden deydi. Moğular okşayt baykem. Göңүл бурбай атат жакшы. 120 миңден кыскасы. Так. Туган байке алдыңыз мы? Я. Бирөөдүк. Бирөөдүк. Торпоктор багалар канчадан тугандар? Ассаламу алейкум. 60 миңден, букалары? Бука торпоктор 60 миңден. Каяктыкы булар? Кант. Кант, чүй. Макул. Рахмат. Kança eкен bu? Aslında kança da oldu? 50'den. 50'den? Ha, 50'den eкен. Tuğanlar? 50 minden eken. Kança bayke? 65. Buldak 65. Buka. Okunacın. 63'ten deyip bayla atat. Terip gelip bayla atat. Dostlar. Assalamu alaikum taqsir. Qandaysiz? Qaysi sizniki? Moğlar mı? Qana uşlar mı? Qancha baş? 17 baş var mı? 17 baş var ekan mine. 17 başты 63'ten surap atam. Aha, 63 mingden surap atasiz. Yaşları-chi?
Жаштары деле 1 жашка келгенби? Күндөрүндө билбейм. Туган күнү билбейм. Жаштары. Бирөө апрелде туулган. Жок, 1 жашка келген экен да. 1 жашка чейинкилер да. Чейинкилер экен да. 7-8 ай болушу. Мына тугандар ушундай. Кызыккандарга номер айтасызбы? Мына оптом алам дегендер бар да. Айтсаңыз болот. Оптом алганга айтабыз 0702 0702 04 82. 0982. Мына şu номерлерге байланышып тугандар. Көрсөңүздөр болот мына. Ар дайым таап бересе эгер чалып ушундайлардан деди. Азыр 50 баш бар болчу. Жарымы кетти. Рахмат. 50 баш бар болчу деп жарымы кетип жарымы калыптыр. Şu номерлерге байланышсаңыздар, эгер алам деген бир тугандар болсо, жаш кичинекей тарбактар экен да. Кунажындар экен bu жакта. Көрөлүчү. Mo, кунажындардын баалары канчадан байке? 55 миң мына. Тегиз тизип коюптур байке. 55. Bir айтпайсызбы жанагындай акындык немелериңизден. Бүгүн илхам барбы? Илхам жабырак соода кандай болот байке? Жирныйбы? Жакшы. Бул канча экен? 60 миң, чоң кунажын экен 60 миң. Жашычы мындай болуп турчу. Жашы 8 айлык. 8 айлык, жакшы экен. 60 миң. Соода болдубу? Боло эле экен. Соода боло эле экен. Канча байке? Aldım 75. 75ке алып мына кетип атат. 75 дейт. Жаңа баштарын көрсөтүп берейинчи. Мына. Ассаламу алейкум байке. Бааларын айтып коюңуз. Жигиттин күнү кандай? Иштериң жакшы? Болот атабы? Бааларын айтыңызчы бир келиштирип. Факат 85тен, жаштарычы? Жаштар полторашка бар. Полторашка 1,5 жаштар 85тен, мына 85тен. көрүңүздөр. 9 баш бар экен бул жерде. Жаштар наркылары 73тен. 73тен, мына 73тен экен көрүңүздөр. Мына кичинерактары 73тен. Мына достор, мына курук 67ден сурап атыптыр, 67ден. 67 миңден сурап атат. Курук баштарын көр. 67ден. Канча жаштар экен бул байке? Полторашка. 1,5 жаштар, Соода болдубу? Болуп атат мындай так соода болот. Так боло эле. Соодаңызды берсин, мына. Соода болуп атат 60 күндөн деп атат. Күнгө чагылышып көрүнбөй калат ушу. Тугандар алдын карап кете беребиз эми. Мынакей. Бука канча болду бука? Алдыңызбы? Жанагы бука була. Дагы эле жүктөлөй экен. Чоң букалар экен. Чоң букалар. Ассаламу алейкум. Балар бир айтып коюңуз. 80. 6 баш. 80 миңден тугандар мына. Көрдүңүздөрбү? Ya sizler düşpeysin olar düşüp. Yok etkinde beni tartып koysun. Yemi düşüp kalsanız gerek de narakta turgan bolsanız. 80 miңден. Salam da koymuş bu. Pazarda uyalmayla turasız ko. Ola ki. 80'de. Soda oldu. 74'ten. 74'ten berilbettir. Tuğandar. Rahmat baykeler. Mına. Şunda çoğun bukalar var eken yerde. O tuğan sizdeki assalamu aleykum. Bu çoğun bukalar bağını aytıp olunca. 120 miңден екен, 5 екен. Бұлар 2 жаштар ғой. 2 жаштар 120 miңден. Сода болды ушыларға байке? Тодан келді. Жоқ, сода болды. Бол элеге? Бол ата? Қанша берді ем? Бергендер болды? 110-дан. Содаңыз берсін. 110-дан беріптір де? Бербептір. Туған, ассаламу алейкум. Баларын айтып қойшы бір көрушілерге брат. Bağlar. 85'ten. 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 Bunlar 75'ten. 75'ten kişiler aktarı. Çoğunları 85'ten ne? Yaxşı. Mı yaxşı gene kök. 100 miң özü. Ha, bu özü 100 miңde. 100 miң eken. Rahmat. Ha, soda olat atıp şu. Ha, kunazın soda olat atıp bayke? Yok. Jönle göre tas. Ha, jönle göre tatık. Na dostlar. Koldan gelişince görgörüp berdik emi. Bayke, kança assalamu aleykum. Satып aldım onu. Kança kaldınız tarı kıldı? 47. 47. Urgaçı mı? Kunacın. 47'ge. Kunacın. Buyursun bayke. Rahmat. 47 miң. Soda kanday, bazar kanday bazar? Bazar жақсы көп. Yaxşı, he? Bayke, şunday. Жөн эмес, мындай эдиттей бербеңиз. Kançadan bayke? Bağlar. Ha? 55'ten. 55'ten.
55 3 өтең, Байке сода кылып койдуңуз бу? Канчадан кылып койдуңуз? 47 миңден бирок. Жакшы берипсиз мына. 55тен сурап атат 47 миң. Эми Байкем сода кылып койду. 3 баш экен. Şu менен видеону аяктайбыз. Сак саламатта туруңуздар. Видеого лайкты басканды жана каналга катталганды унутпаңыздар. Ар дайым биз киргизип бараткан видеолорду биринчилерден көрүп турат.